डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल अफिसनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ दिनै इन्डियान पार्लियामेन्टनि रायजो सभानि सासे एमपि हिसाबै जे सायख'जाबाय बेखौ जों जोबोद गोजोननायजों लोगोसे जों बरायदों आरो बिथांनि बे सायख'जानायखौ जों गोसो गोरबोजों जों हामलायनायखौ जों बिथांनिसिम जों जासिहरदों। बेयो बिथांनिसिमल' हामलायनाय नङा, बे मोनसे बर' माहारिनि थाखाय देरगाथाव मोनसे इभेन्ट होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै जोंहा सानै एमपि अलरेडि इउपिपिएल दंखायो आरो दिनै प्रमद बर'नि जे बेबायदि सासे आरो एनादार सासे एमपि सायख'जाबावनाया बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय थामहिनबा जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बे देरगाथाव मोनसे स्टेप होननानै बुंनांगोन। आरो बेनि थाखाय जोङो आसामनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। मानोना बिथांनि बे इनिसिएटिभआवनो दिनै बिथाङा बे पजिशनखौ मोननो हादों आरो जोंनि इउपिपिएल हानजानि थाखाय बेबायदि मोनसे सन्मान होनायनि थाखाय जोङो अमित शाह बिथां आरो लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो एनडिनि जेसेबां जोंनि अंहिदारफोर दङ बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय जों साबायखर बावहरदों। जों आसा खालामदों जे दिनै जोंहा साथाम एमपिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गांनाय उखैनायफोरखौ आरो रायजो राजाफोरनि अनेक गोग्लैसोना थानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांलांनायाव बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे जि साथाम एमपि दङ बिथांमोना बे बेलायावहाय खामानि मावनो थाखाय हागोन। दिनै बर'नि जिहेतु एकर्ड 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय जि मोनसे गोजोन एकर्ड हिसाबै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डजों एकर्ड खालामबाय। बे एकर्डआव जोंहा गोग्लैसोना थानाय माखासे दफाफोर दङ दासिमहालागै जाफुंसारनो हायाखै। बेबायदिनो एनडिपिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैसिमहालागै जेलावनो दङ, बिथाङा दिनै गबोआखै। बेफोर गोबां खामानिफोरखौ जों बिथां साथाम एमपिफोरनि गेजेरजोंनो जों भारत सरकारनिफ्राय बेखौ आदाय खालामनानै जोंनि उदां अख्राङाव बर' माहारिनि गेजेराव लाबोनानै आरो गोबां बर' रायजो राजाखौ जौगानायनि बेलायाव खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। बिटिआर एकर्डआ दिनै जुदिव माखासे दफाफ्रा कमप्लिट जादोंब्लाबो गोबां दफाफोर दङ, जेरै 60टा सिट सानजानि जिथुनाखि ओनसोल एरियाफोरखौ जों बारायदों। बे बारायनाय ओनसोलफ्राव दिनैसिमहालागै जोंहा डेलिमिटेसन जायाखै। गोबां बर' ओनसोलफोर दङ जेरावहाय बे ओनसोलफोरखौ जों दासिमबो बिटिआरआव सोजोबनो हायाखै। बेफोर गासैबो आद्रा थानाय खामानिफ्राव खामानि मावनायाव थारैनो जोङो बर' माहारि हिसाबै बे बेलायाव जों खामानि मावलांनो हागोन सानदों। आरो बे मुहूर्तआवनो जों खावलायदों जिहेतु दिनै मोननैबो हान्जा बर'नि गेजेराव बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जा दिनै मोननैबो जिहेतु गभर्नमेन्टआव दं आरो बेराफारसेथिं जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो दिनै सेन्ट्रेलाव मोनसे एलायन्स हिसाबै दङ। बेवहाय जोङो खावलायदों जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एना-एनि राजनिति खालामनायखौ लासै लासै बर'फ्रा बावलांनाया मोजां आरो बर'फोरनि गेजेराव गासैबो गोरोबलायनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर'फोरनि जाय राजनितिबिदफोर दङ बिथांमोना सिन्ता सरसा खालामनाया मोजां। खारन बे समा जों खौसे गसङोब्ला जों थारैनो आरो जोंनि बे बर' माहारिखौ गोजौनिफ्राय गोजौआव जों लांबाय थानो हागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों आरो जों आसा थिदों बे समा थारैनो मोनसे मोजां मुहूर्त जोंनि थाखाय मोनसे मोजां स्कप मोनदों आरो बे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनावबो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा जाहाथे जों सिटफोरखौ रानलायलायनानै गेलेगोन आरो जोंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा जाहाथे जों देरहासारलाङो, बे ओनसोलनि जौगाथायखौ जों लाबोनो हायो। बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनानै आं एसेनो आंनि শুভেচ্ছা হরনাই বার্তাকে এসে দিতে যাবে। আমার ওদালগুৰি জিলা কমিটি ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয়ত আমি আজি খুব আমাৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি আমি ক'ব লাগিব। আমি ইয়াৰ কাৰণে আজি বিজয় উৎসৱ পাতিছোঁ। আমাৰ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ যি খালী পদ, এই খালী পদত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ মুৰব্বী আমাৰ প্ৰাক্তন CM বিটিআৰৰ আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে আজি নমিনেশ্যন ফাইলিং কৰিলে। আৰু এই নমিনেশ্যন ফাইলিঙত আজি যেহেতু আনকণ্টেষ্ট বা এখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো এজন মানে কেণ্ডিডেটে নমিনেশ্যন দিবলৈ সাহস কৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ মাত্ৰ বাকী হৈ থাকিল। আজি প্ৰমোদ বড়ো জয় হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ আজি বিজয় উৎসৱ পাতিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ঐতিহাসিক আমি ৰচনা কৰিলোঁ আমাৰ ইউপিপিএল দলে আমাৰ অসম মুলুগত, যে এটা বিটিআৰ নিচিনা সৰু এটা অঞ্চলৰ পৰা আজি দিল্লীত
আমি 3জন আমাৰ UPPL দলৰ MP আমি পঠাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেই 3জন MPয়ে আজি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসম আমাৰ BTRক যেহেতু দিল্লীত নেতৃত্ব দিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি খুব সুখী যে সঁচাকৈ আমাৰ UPPL দলে 3জন MP লৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে যেহেতু আমাৰ সমাজ আমাৰ অঞ্চল উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু খুব আশা ৰাখিছোঁ সঁচাকৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক আজি MP পাই পেলাই আমি খুব সুখী কাৰণ তেওঁৰ ওপৰত আমি খুব আশা ৰাখিছোঁ আশাবাদী যে নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ অসমৰ আমাৰ BTRৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমাৰ নিশ্চয় তেওঁ নেতৃত্ব দিব পাৰিব আৰু বিৰোধী দলবিলাকে যি ধৰণৰ চিন্তা কৰি পেলাই যেনেকৈ নিজ ভাষা কৈ পেলাই যে UPPLক ঘৃণা কৰে UPPLক ঠাট্টা দিয়ে UPPL মৰি গ'ল UPPL শেষ বুলি কোৱা মানুহবিলাক আজি ক'ত গৈছে আমি বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ কেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে UPPL যে শেষ হ'ল UPPL যে মৰি গ'ল আজি UPPLৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ যিসকল ৰাজনীতিকবিদ তেওঁলোকে বুজি পাই পেলাই সঁচাকৈ আজিৰ দিনত দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা ব্যক্তিক লাগে আৰু তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰি পেলাই প্ৰমোদ বড়োক আজি দিল্লীলৈ পঠাই দিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী অসমৰ ৰাজনীতিকবিদসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে সঁচাকৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা মানুহ আজি যে দিল্লীলৈ ৰাজ্যসভাৰ MP হিচাপে যে বাছনি কৰিলে বা তেওঁক যিখিনি জয় কৰালে ইয়াৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু অসমৰ যিমানবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে আজি সঁচাকৈ প্ৰমোদ বড়োকে কনচেনচাছ হিচাপে যি সমৰ্থন আগবঢ়ালে ইয়াৰ কাৰণেও মই অসমৰ যিমানবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে দিল্লীলৈ ৰাজ্যসভাৰ MP হিচাপে ছিলেকশ্যন হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি খুব মানে আনন্দিত যে সঁচাকৈ মই খুব বিশ্বাস দিছোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বড়োক যে সঁচাকৈ আমাৰ অসমৰ BTRৰ ৰাইজে যি আশা কৰিছে সেই আশা নিশ্চয় আমাক নেতৃত্ব দিব পাৰিব আৰু তেওঁৰ পৰা নিশ্চয় আমি এই অঞ্চলত আমি বহুত কিবা কিবি উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি পাম এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু কিবা ক'ব লগা আছে